салом бинандагони гиромӣ, барномаи набзи роғунро аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. нерӯгоҳи барқи обии роғун ҷиҳати расидан ба истиқлоли энергетикӣ, таҳкими иқтисоди миллӣ ва баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум заминаи устувор мегузорад. бо назардошти ин, ҳоло дар тамоми қитъаҳои сохтмонӣ корҳо бо маром идома доранд. дар барномаи навбатӣ мо аз ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар нерӯгоҳи барқи обии роғун барои шумо маълумот медиҳем. новобаста аз рӯзҳои сарди тирамоҳ сохтмончиён дар нерӯгоҳи барқи обии роғун бо рӯҳияи баланди созанда корҳои сохтмониро идома медиҳанд. тавре ба мушоҳида мерасад дар ин ҷо сину соли гуногун ҳам пиру ҳам ҷавон кор карда истодаанд. ин аз он гувоҳӣ медиҳад ки халқи шарифи Тоҷикистон дар атрофи сиёсати созандаи пешрои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муттаҳид буда ба хотири ояндаи дурахшони ватан ва наслҳои минбаъда дар нерӯгоҳи барқи обии роғун барои бунёди он камари ҳиммат бастаанд. 21 ноябри 2009 ба амин роғин ворид шудем ва то ҳозира дар амин корхонаи нерӯгоҳи барқии обии роғун ба ҳайси мошинкори шибазан, яъне ки механизатор нисбати оид ба ядро ва сахткунии амин маҳсулоти платинаи геси роғун ба сардиҳо нигоҳ накарда шабу рӯз кор дар нерӯгоҳи барқии роғун идома дорад. ҳар як сохтмончӣ ҳаракат мекунад ки ҳамин шабу рӯз фаъолияти хуб нишон дода ваҷаб ва ваҷаб ҳисси худро дар сохтмон гузорад. мо шукрона аз он мекунем ки мо ин хел сарвари маҳбуб дорем. як дуюм ки мо шукрона аз он мекунем ки ин хел ватане ки сулҳу оромӣ дар ин ҷо пойдор аст ва мо бо вақти хуш бо сари баланд ватани худро обод карда истодаем ва ҳисси худро дар оянди насли наврас мегузорем. ин нерӯгоҳ дар ҷаҳон ҳам зебо аст, ҳам назир надорад ва ифтихор мекунем ки чунин нерӯгоҳи бузург дар ватани мо бунёд мегардад. айни ҳол дар сохтмони нерӯгоҳи барқи обии роғун 17261 нафар коргарон ва корумандони муҳандисию техникӣ фаъолият доранд ки 1167 нафари онҳоро мутахассисони хориҷӣ ташкил дода ба таври шабонарӯзӣ фаъолият мекунанд. шумораи мошину механизмҳо ба 3462 адад мерасад. мо айн замон дар марказ аз рӯи сарбанд қарор дорем ки бо тамоми техника ва механизмҳои замонавӣ ва шароити хуби кори муҳайё гардааст ки ҳамаи корҳои мо тибқи нақша ва таҳти навро рафта истодааст ки мо ин замон дар ин ҷо бо қомондани гирхор ва дигар корҳое ки ба мо ба зиммаи хел гирифта истодаем шабонарӯз заҳмат кашида истодаем ки ҳарчи зудтар ин иншооти азими стратегиро бунёд намоем ояндаи Тоҷикистони азизу маҳбубамон боз ҳам дурахшон гардад. ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар нерӯгоҳи барқи обии роғун таҳти назорат ва таваҷҷӯҳи доимии пешрои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. рафти корҳо ва натиҷаи фаъолияти сохтмончиён нишон медиҳад ки бунёдкорони нерӯгоҳи барқи обии роғун дар ин арсаи нангу номуси миллӣ бо ҷасорату матонат ва эҳсоси баланди ватандӯстӣ заҳмат кашида саҳми худро дар бунёди ин иншооти беназир мегузоранд. از 2016 من در امیر نرگاه برقی روغون کار میکنم. شکرانه جناب عالی میکنم که در وطن محبوبمون ما با افتخارانه با سری بلند کار کرده ایستادیم. چنین وطن عزیز داریم، چنین پرزیدنت مهربان غمخوار داریم. корҳои хобонидани маводи минтақаи 4 такядевори поёнӣ ва болоии сарбанд аз сатҳҳои 1014 метр то 1024 метр идома дошта дар ҳаҷми 238820 метри мукааб иҷро шудааст. корҳои хобонидани маводи гилхок дар қитъаи 1 дар ядрои сарбанди асосӣ дар ҳаҷми 182737 метри мукааб ва дар маҷмӯъ ба 750655 метри мукааб расидааст.
корҳои хобонидани маводи филтрҳои қитъаи 1, 2 ва 4А дар ядрои сарбанди асосӣ дар ҳаҷми 46267 метри мукааб анҷом ёфтааст. тибқи иттилоъ дар сарбанди асосӣ дар ҳаҷми 467 000 метри мукааб ва дар маҷмӯъ 21,4 миллион метри мукааб мавод хобонида шудааст. корҳои сохтмонӣ дар ядрои сарбанди нерӯгоҳи барқи обии Роғун ба таври шабонарӯзӣ ба роҳ монда шудааст ва ягон лаҳза қатъ намегардад. мутахассисону сохтмончиён бо азму иродаи қавӣ ва тандурустӣ корҳои сохтмониро пеш мебаранд ва ҷараёни корҳои сохтмонӣ таҳти таваҷҷӯҳи махсус қарор дорад, зеро дар ана ҳамин ҷо баландтарин иншооти гидроэнергетикии дунё сарбанди нерӯгоҳи барқи обии Роғун бунёд карда мешавад. фаъолияти шабонарӯзии сохтмончиён нишон медиҳад, ки бунёдкорони нерӯгоҳи барқи обии Роғун бо эҳсоси баландӣ ва тандурустӣ меҳнат карда саҳми худро дар бунёди ин иншооти бузург мегузоранд, зеро онҳо ба хубӣ эҳсос кардаанд, ки ояндаи рушди иҷтимоию иқтисодии мамлакат ба фаъолияти ин нерӯгоҳ вобаста мебошад. аз ин рӯ бо азму иродаи қавӣ кор карда истодаанд. корҳои сохтмонӣ дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун минтақаи ядро 24 соат кор ва фаъолият мекунанд. мо шукрона аз асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон мекунем, ки ба мо ин хел шароитҳоро муҳайё намуда ҳама намуд лавозимот ҳастанд. корҳо тибқи наша шабу рӯз бо суръат идома дорад ва мо ифтихор аз он мекунем, ки дар ин иншооти бузург кор ва фаъолият мекунем. ва ба ҷавонон гуфтанӣ ҳастам, ки омада паҳлӯи ҳам истода дар ободии ватани хеш саҳми худро гузоранд. ядрои сарбанд аз рӯи лоиҳа яке аз иншооти муҳими нерӯгоҳи барқи обии Роғун арзёбӣ мегардад. корҳои сементатсияи мустаҳкамкунии паҳлӯи чап ва рости ядрои сарбанд аз сатҳи 985 метр то 1110 метр аз ҷониби пудрачии ширкати V-Build идома дошта, аз 5096 чоҳ, 2249 чоҳ парма ва сементатсия карда шудаанд. дар радифи дигар корҳо сементатсияи пардаи оббанд низ идома дорад. коргарону муҳандисон ва ширкатҳои сохтмонӣ ҷиҳати таъмин намудани бехатарии иншоот корро дар ядрои сарбанд марҳила ба марҳила анҷом дода кӯшиш карда истодаанд, ки дар муҳлати муайян гардида нақшаҳои пешбинишударо ба анҷом расонанд. назорат дар самти сифати корҳои сохтмонӣ дар мадди аввал қарор дорад. солҳои 2008 то кор мекардем, ки чено кор ба ин дараҷаҳоро набуд. инахай майда рафтан гирифт, ина то ин дараҷаҳоро омад, ки ина пешравӣ шид, ина қариб погиза ядро да ина қадар хест чено саати пас буд, ина саати пешравӣ шид, ина кор шабонарӯзӣ рафта истодааст. мо кор кардастем, ина вақта қати буд шава ояндаи фарзандои мо. дар қисмати баромадгоҳи нақби сохтмонии қабати чаҳорум корҳои таркишӣ ва хокбардорӣ, мустаҳкамкории канорҳои кӯҳ ва пошидани маҳлули бетонӣ, гузоштани анкерҳо идома дорад. мо бо боварии комил гуфта метавонем, ки мо иншооти муҳими аср нерӯгоҳи барқии обии Роғунро бунёд менамоем ва Тоҷикистонро ба кишвари тавлидкунандаи энергияи сабз табдил медиҳем. айни замон корҳои сохтмонӣ дар ҳамаи қитъаҳои нерӯгоҳи барқии обии Роғун ба таври шабонарӯзӣ идома ёфта истодааст ва тибқи ҷадвали тасдиқгардида дар ҳамаи иншоотҳо ҳама намуди корҳо бо маром ва бо сифати олӣ идома ёфта истодааст ва ҳар як сохтмончии нерӯгоҳи барқи обии Роғун корзори нангу номус ҳамеша мекӯшад, ки заррае ҳам бошад дар сарсабзу ободонии кишвари азизамон саҳми босазои худро гузорад. дар сатҳи зарурӣ ба роҳ мондани корҳои назоратӣ ва реҷаи муайяни корӣ мутахассисону сохтмончиён тавонистанд, ки дар ин қитъа корҳоро бо сифати баланд анҷом диҳанд. Роғун барои ватани азизи мо, барои мардуми шарифи Тоҷикистон ва барои садсолаҳо бунёд карда мешавад. бинобар ин
корҳои сохтмонӣ дар сатҳи олӣ бо истифода аз технологияи муосир ва тибқи стандартҳои байналмилалӣ анҷом дода мешавад. ҳоло дар мавзеи обқабулкунакҳои доимӣ корҳои мустаҳкам намудани қабати кӯҳҳо идома дорад. корҳои хокбардорӣ ва мустаҳкамкорӣ дар обқабулкунакҳои асосӣ аз сатҳи 1152 то 1570 метр идома дошта, корҳои пошидани маҳлули бетонӣ, гузоштани анкерҳо ва хобонидани бетони конструктивии деворҳо аз сатҳи 1150 то сатҳи 1210 метр иҷро гардида истодааст. طول 17 سال میشود که در این کارخانه فعالیت میکنم. فعالیت کاریمون ای کارگر عادی سر کرده تا سردار قلعه رسیده کارو فعالیت کرده استیم. این حال در نقب ونتیلیاسیونی کارو فعالیت کرده استیم که موافق لایحه دستورالعمل کاریمون کار رفته است از روی نقشه. نیت داریم که تا ماه مارس سال آینده باید جنبش شود. خواباندن بیتون و پلیتر پریکلیتر در انشاءات مذکور. این حال کار رفته است. نقب ونتیلیاسیونی که در آینده با هوای تازه تامین نمودن تالار ماشین و بینای ترانسفورماتور. بعد از آمدن رفتن پیشوای ملت در نو در انشاءات کاریم و همه طرفه کار طرز کار رفتی کار دیگرگونی می شود. همه با یک روح الهامی تازه کار خود رو پیش میبرند. نقشه‌های نو و نو گذاشته را کوشش میکنند که با مهلت خود به انجام رسانند. дар шахтаҳои обрасонӣ рақамҳои 2 ва 3 иҷрои корҳои сементатсияи мустаҳкамкунанда идома дорад. дар шахтаи обрасони рақами 1 корҳои кушодсозӣ ва мустаҳкамкорӣ пеш меравад. дар қисмати гаризанталии поёни нақби обрасони рақами 4 иҷрои корҳои васлу насби оҳанфилзот идома дошта, дар қисмати гаризанталии обрасони агрегати рақами 3 низ барои иҷрои корҳои номбурда омодагӣ мегиранд. در نیروگاه برقی آبی روغون کار و فعالیت میکنم. وظیفه من از آن عبارت است که برای نقشه‌ها و نقشه‌های کاری را اجرا می‌نمایم. با کوشش نموده ایستاده که کار خود را با سطح و صفت بلند به انجام رسانم. من طول 4 سال در این انشاءات کار و فعالیت کرده ایستادم. در این 4 سال فعالیت هم خیلی زحمت‌ها کشیده بهر آبادی ملت، بهر آبادی این سرزمین کوشش و خیر داده ایستاده. تشکر به جناب عالی میگیم که در این انشاءات سهم خود را گذاریم. آینده میخواهیم که تاجیکستان را به یک وطن گلگلشفان مبادل گردانیم. من نظرزاده صدام فیضعلی میباشم. وظیفه من در اینجا کفشگری است. کوشش نموده ایستادیم که کارا با صفت اعلا به انجام رسانیم. شکرانه میکنیم که وطنی آباد داریم. روحیه سازنده و عزم قوی ساختمانچیان است که کارهای سمنتاسیای مستحکم کننده دیوارها در این انشاءات انجام یافته، عین زمان اجرای کارهای پرمگری چاه‌های سنجشی ادامه دارد. کارهای خوابانیدن بتون کنستروکتیوی در منطقه‌های اگریگات‌های 1-3 بینای ترانسفورماتورها اجرا گردیده ایستاده‌اند. زیاده 16 سال در نیروگاه برقی نقل فعالیت کرده ایستادیم. کارهای مهندسی را به پیش برده ایستادیم. حالا ما در تالار ترانسفورماتورهای ایستادیم و در اینجا کارهای بتون خوابانی، آرماتور بندی و کلانه‌های راهروی کران را به انجام رسانده ایستادیم و عهده‌دار میشویم که همه کارهای ساختمانی که وابسته به نیروگاه برقی روغون میباشند ما را باید در سر محل به انجام رسانیم و بهای علا با صفت خوب که مثال این نیروگاه برقی آبی روغون ما آینده تاجیکستان عزیز ما می باشد. ما در
ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون کار و فعالیت میکنیم. حاضر خیلی که میبینید ما در تالار ترانسفورماتورهای دار کار و فعالیت کرده، کارهای آرماتوربندی، خلابندی، لیسمانی، همین کارها را بتونگیری رفته است. ما از سال 2009 در همین گیت راغون کار میکنیم. که وقتی به راغون میاییم خیلی که نور ما را پیشواز میگیره، ما همچون کارگران با وقت خوش آمده کار میکنیم. همینجا وطن خود ما را آباد میکنیم. صفتی کارهای ساختمانی از عامل مهم محسوب می‌یابد در نیروگاه برقی آبی راغون که از مجموعه انشاءات زیرزمینی و یکی از بلندترین سربند هیدراتکنیکی دنیا به حساب می‌رود. با کارهای نظارتی و سنجش مسائل ساختمانی دقت ضروری داده می‌شود. من رسول دولتعلی تکنیکی شعبه نظارت صفت. عین حال ما نقصان‌های کشتیگری را دیده می‌بریم و در کارهای ما یگان نقصان جدی دیده نمی‌شود و کارها در سطح عالی قرار دارد. ما جوانان ذره هم باشد کوشش می‌نماییم که سهم خود را در آینده و پیشرفت وطنمان گذاریم. در اساس دستور سپارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در نیروگاه برقی آبی راغون شرکت‌های ساختمانی شماره تکنیکا و مکانیزم‌های ضروری را به مراتب بیشتر کردند تا که حجم مواد ضروری را برای سربند تامین سازند. کوни 17 این کوни مواد گلخاک میباشد که در یادروی سربند استفاده می شود. طبق لایحه حجم مواد گلخاک در یادروی سربند 7.5 میلیون متر مکعب را تشکیل می دهد. در منطقه مذکور کارهای کارکرد و ذخیره نمودن مواد اجرا می شوند. موجود بودن تکنیکا و مکانیزم های باربردار و بارکش زمانوی و پراقتدار امکان می دهد که در این انشاءات عظیم کشانیدن مواد از یک جا به جای دیگر با سرعت پیش رود. یک سفری جناب عالی بنیادگذاری کاخ نور اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با کارزار ننگ و ناموس نیروگاه برقی آبی راغون با ما مهندسان و ساختمانچیان انشاءات مهم عصر یک نیرو و یک الهام خاص میبخشد که ما با زحمت‌های خسته‌ناپذیر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت را سرمشق کار خود نموده در آباد و آسودگی مملکت عزیزمان سهم ارزنده خود را میگذاریم. وقتی که ما کلمه راغون را به زبان میاریم پیش از همه در ما یک کارزار ننگ و ناموس، یک نور، یک روشنایی به نظر میرسد که این همه زحمت‌های ساختمانچیان در رشد ساحه انرژتیک کشور و گلگل شکافایی مملکت عزیز ما می باشد. در اساس دستور و سپارش‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کار با رجای شبانه روزی تشکیل گردیده برای اجرای کارهای ساختمانی و انجام نقشه‌ها قوای کاری و تکنیکا و مکانیزم‌های ضروری پورا تامین میباشد. با استفاده از این امکانات‌ها و توجه و دستگیری پیوسته پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با کار ساختمانچیان کارها با سرعت و صفت بلند ادامه می‌یابند. جریان واقعی کارهای ساختمانی در نیروگاه برقی آبی راغون نشان می‌دهد که بنیادگذاران این انشاءات عصر در میدان ننگ و ناموس ملی شبانه روزی مهنت می‌کنند و این زحمت آنها در صحیفه‌های تاریخ با حرف‌های زرین نوشته می‌شود.